Thato bua he. Bua he la credo bua he. Bua he la tautuna mangope bua he. Amanda. 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 We came together today with the family and the friends Baga Thato Molosankwe to organize the memorial candle lighting and flower laying ceremony and service. We called the community to come to Thato Molosankwe's house and we ran the program where Chuck D was there to lead us as a master of ceremony. Khosi itlile ya tlo go bua ya tswalla, and the family also briefed us for what is actually happening for the week that is coming ahead in terms of the memorial service and in terms of the funeral service itself. So re tle ha re le bantsi go tla go supporta leader, go tla go tsosa spirit sa gagwe ka nnete ra mo fila o na le rona gompieno ya la ka ntse a tlholana le rona, and then he will continue to fight for himself. He's a fighter even in this life and even beyond. He's still a fighter. A gona po ka tsamanga e disa spirit sa ga leader the way nna ke mo itseng ka teng ebile ra be ne re hetsa go bula le security company re godisa mo re godisang teng re hetsa go bula farm ko go Maschaba kwa. We had so many projects and so many projects here mo lapeng a tlo go bula you save mo le a tlo go bula restaurant ha. So ditoro tseo ga di kitla di tsamaya ba lelapa la gagwe ba tlo go ditsosa ditsala tsa gagwe re tlo go ditsosa sengwe le sengwe se nna se loela sengwe le sengwe se nna se dira ra se tsosa re tlo go emisa sengwe le sengwe ga gona le ka bola Thato mara le ka se bola spirit sa gagwe. You can never take away his presence in our lives. So santsa le teng in us, he lives in us ka dinako tsotlhe. Bua he. Bua he la tautona mangope bua he. Bua he la senganga bua he. Long live senganga, long live. Long live. Long live Thato, long live. Long live. Long live Molosankwe, long live. Long live. Long live senganga, long live. Gompieno ba lelapa lesika le morafe o Thato ana tshela le one re phuthaganetse fano mo a neng a tselwa botshelo teng ile go tla go mo gopola re ne re tle go baya dikgarefa go gopola Thato le ka dikerese tse di tshubileng re kopa gore morena modimo le badimo ba re bonesetse ba re fe tshepo ba re bonesetse lesedi ebile ba bonesetse ba bonesetse mapodisi bao ba gore bao ba dirileng tiro e ba tle ba bonagale ba tle ba tshware gore re tle re kgone go bona closure mo se se re diragetseng re lelapa lo ra Molosankwe. Honestly speaking, from what Sir is burning today, we are really humbled and honored as a family. Gore Thato o re bontshitse gore really indeed ne se ngwana wa rona fela. O re mo shegile le setšhaba mo eleng gore everywhere more Sir is burning today is a living testimony ya gore this man really knew what he was doing. So re a leboga from the bottom of our hearts, and we are really humbled and honored gore ngwana o ana le monyeana ene le motho wa masela. Mar o ikapesitse ka tlotlo e re bonang today. Thato o ikapesitse ka lesela la tlotlo le la boikobo le la lerato. Re a leboga ra mo leboga honestly speaking, but we just want to celebrate botshelo ba gagwe in a way that we know gore ne tla mo khatlisa le candle lighting ya today. Re a leboga. We have really seen gore it was as if una le temo gare ga rona smiling and as gore batho ma modimo thank you ke nna o. But re a leboga ka the support e re bonang le re file yone ba gaetso. Re a leboga. We are honored, we are humbled.
We can't cry anymore. We'll just say, a robale sentle ngwana rona, a re robale sentle. Yaanong ke fa jaaka tsala ya ga Thato tota ke fa jaaka mo kgaratlhele nna ke fa le nna jaaka mokhuduthamaga wa tshireletsego go tla gore a ba ora Molosankwe ke re phephi ke gone mme le go ba tlhalosetsa gore tota re tsamaya ko kae jaaka di tota go le mo maruding a rona gore re tlhalosetse ba lelapa re tlhalosetse setšhaba gore go iragalang selo se ke se labogelang setšhaba sa rona sa Mahikeng sa ga Kgosi Montshiwa ke gore re ikopile re obile lengole gore jaaka le bothati gore ba dige maikutlo ba digile gone ga itse re bone ditshupetso go fitlhela ga jaana jaanong go mo go rona gore re tabogise dilo re potlakise dilo gore e re pele ga setšhaba se tla fela pelo re be re ba fa dikarabo gore tota ngwana wa rona o jelwe ke eng go diragetseng le gore ba ba ileng gore ba dirile tiro e go tla diragalang ka bone ka ntlha gore ke se mongwe le mongwe a se emetseng gore a re le puso re tla phutha matso gore lebelela fela kana re tla dira mme se nka se ba netefaletsang ke gore e seng puso e teletsweng pele ke ntate mokgosi e seng lefapha le le teletsweng pele ke nna jaaka mokhuduthamaga re tle go netefatsa gore dira sengwe le sengwe se se mo maruding a rona gore re netefatsa gore toka e nna teng mo kgaratlhio wa rona a kgone gore bala ka kagiso le baagi ba kgone go namatsega mo pelong gore toka le tshiamo di diragetse mo botshelong ba ga Thato. This huge crowd means that the people are here, the people are in full support of Thato Molosankwe, the people are in pain because of what has happened to Thato Molosankwe. The people want to show their visibility, they want to show gore they're in support of his life, a life that he once lived, a life that is will never be forgotten. That's what it really means. It means gore Thato Molosankwe will never be forgotten. batho ba ba ha maikutlo a bone gore ke Thato ha we are all Thato here re tlile ha go celebrate Thato as Thato rotlhe ha re tlile and le ene na tlola mpolelela there was once a time re tlile ha I'm an author re butse camp for my book ya Alora re tlile kwano a re Mulamen we are you be ke molela ke re le nna leader we are you so batho ba botlhe ba ba ha ba ke Thato rotlhe re tlile ha as Thato we came to celebrate ourselves re tlile go celebrate one of us. We are really impressed about the masses that we've just seen from the candle lighting. We are really humbled and impressed. We clearly can testify that this man was the man of the nation. This man was doing things as if he knew what's going to happen tomorrow. We are really humbled at the turnout of everybody paying their tributes to Thato. We are saying thank you very much. Thank you for sharing this guy with us. Thank you for sharing our son with you. We are very, very much humbled. With the respect even that we have seen from everybody around us as a family, we are very happy and humbled. So it's the power of social media. We have platforms already that we've been building over the past years that have quite strong social media presence at this moment. We relied fully on that. We released a poster and we asked people to share it as much as possible, and it's evident today that the people saw it and they came to support this cause that we are pushing for Thato Molosankwe.
go kaya gore kgololosego ya rona ke kgololosego e leng gore puo nngwe le nngwe le ga e le gore ke puo e e farologaneng re tshwanetse gore re itshokele yone go kaya gore bakgaratlhi ba botlhokwa thata ka ntlha gore bakgaratlhi ba thusa gore rona re le puso re kgone go goletsa dinao ka ntlha gore ba re ruta gore re kgone go ikarabela mo baaging se ka sekgwa se bidiwang accountability ba re ruta gore ka nako tsotlhe re se ka ra lebala morafi jaanong bakgaratlhi ke batho ba puso e ba ratang tota ba batho ba ba ratang le go tswa kgale jaanong ga re ka ka ra bola bokgaratlhi mo setšhabeng sa rona ka gore ga re ka dira jalo re tla bo re latlhegetswe ke kgololosego ya rona. Ke rata go tlhagisa ntlha e nngwe ke e ra itse gore ga go le tiragalo e ntsenyana go na le bo mabina go tshola ba ba ratang gore ba ka iponela letseno ka go tsamaya ga morwarre re ne re re batho ba ba lekang go kopa dikatso mo boemong ba Molosankwe re kopa gore ba seka ba dira yalo ke seo se se maswe seo o ka seke wa batla go bona letseno ka loso la motho mongwe ke kopa gore mongwe le mongwe yo o batlang go tsenya dikatso ene ka bo ene a buele lelapa le ra Molosankwe ga gona ope o mongwe o tleng go tla a re o emela ore o tla boemong bo ra Molosankwe go tla go batla dikatso kgotsa tsone di-donation